apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Dahito'y laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ay nawaw, apay akasta tilangam anagawid, bibot lakay. Awan? Kumusta ngay dagiti mulam anatang? Mayat latamay. Adda ka di parikot? Kasla di kamutan makaisom di ta? Nagluto ka kadi iti pamigatan tayo. Wen, itay pay. Ala, mangidasar ka nga rodan tamabisina kon. Adda ka di napasamak ajak mo? Ni, awan ko naklang nga rodan. Apay nga rod akasta, nakaisom kamut arimor itay. Apay anak kami suot kamutan anagawid. Mangidasar ka kidding. Tani. Adupay tinasken nga aramidak. Sika magayam day tabi, bot. Una na. Ang ginanaaklaan, tanadagsen launay ti binagkat ko. An-anwam ayata ado akayaw. Para iti garden ko da ito inana. Para man kadagiti mulak. Kasta gayam. Una na. Ay, ni baka mo ngay. Ada ka di dita balayaw. Ay, adda na. Abay, adda ka di masapul yukan ko na. Hey, kayat ko laang ti makiinistorya ken ko na ano saan abisay. Awan mo't kiti ti trabaho na itanana. Ala, mapan kayo laang ijay balay. Ada akmanan, Irma. Okay laang nana. Nalpas matkit din ater aramidak. Agtugaw kayo Nakitak nila kaimaw di taigid ti kalsada itay. Madama ti panaginanana. Nagadaw ti kayo binagka na sika. Ay nawaw, kayo? Wan, An-anwan na kanungay mati kayo? para iti garden ka o kunana mat idi sinaludsod ka. Ay nawaw, awan mati amok apangusaran na iti kayo. Amangan no adda aladan na dita, Uno saan, amangan no ipusti na. At damat ti sigod nga alad ti garden na nana. Awan na dakdakamat na kang kaaya. Awan mat nana. Ngam idi naminsan nga aldaw, nakamisuot anagawid. Idi sinaludsod ko no apay. Di namot iba gano apay. Paliiwam ti asawam. Amangan no adamat ti parikot na dita, kadi na laang may bagakeng ka. Kasla magatag mga mintisa o day dya asawam. Unangam no nakainom day jay nana. Ay na, nagadumot asa una. An-anom ti kayo a binagkat mo, lakay? Anya kayo bakit? Adda kanumot ti binagkat mo kunan ni Nana Paula. Dayjay ka di. Para iti alad dayjay. Apay, anyat na pasamak aya. Adamot ti sigod nga alad ti garden mo. Siyempre, tarimaanak manen. Saan mo tamabali na baybay akakas dyan Ay nawaw, agsalsalod sudak laang bibot. Apay akas tamot ti tono ti boses mo, Saan mat siguro adakas tagsaludsod? Di bali latan. Wano? Adan samot manan ti ilimlimod mo kanyak, Ne, awan mo ta. Anyo kumangay ti ilimod ko no bilang laan. Ayag kapi-kapay, Mario Lakay. Hagyaman ako na, ilita bakit? Kumusta mo't nga'y dagiti baka ta? Dita nga ro di parikot ka. Ay nawaw, apay, adda ka didakas anapasamak ka dagiti baka ta? Mapukpukaw ti dua baka ta bakit? Anya? Sinapol ko mat, ngam talaga jak mabirukan nida. Amangan no adda laeng dita, Lakay.
Sapay dinadaal dati alad tayo bakit. Madanaganak. Tamangan kunak no napandamatan iti solar dagiti kaaruba. Amangan no makaperdi da pay dita. Ay na. Sa pulam tumanan intun madamdam alakay. Amangan no addadalaang dita, di mo nakita. Sika magayam ti lumabas, Mariaw. Sa dinaw ti papanam. Amangan kunak no adda tinakita yu abaka ngagkaiwara, Mari Paula. Ay, awam mat. Apay kaday. Ay, jakmat nga minan mabirukan ti dua abaka may. Bimulos na nga may. Amangan no addalaang dita igid-igid. Binirbiro ko iti sular me. Ngam talaga ajak makita. Dayta kiden. Amangan no'y madayudan. Day tangarot ti pagdandanagak. Amangan pa'y kunak no adamot ang ti pinirdida amula dita. Ituloy mo laang ti panagsapol mo. Barang addadalaang dita ket makitam tumit laang dagita abaka. Ay, sapay la kuma. Tapnosan nga isupay mapampanunaw. Kumusta lakay? Nabiro ka laangan dagiti baka ta. Ay, wan bakit? Igalot mo kumamot laangan lakay. Wan, isaw tinaramid ka. Nang kita am nga imot ka dagita abaka. Ay, tayan ti kalsada bakit? Naimbag ata saan nga inguyod ti sabali a tao. Wan nga raw. Awan nga tati pinirdi da amula dita. Day tatijak sigurado bakit? Saan ko mata pinasyar amin agar din dagiti kalugaran tayo? Sapay la kumaata awan ti agrire. Igalot mo mat nga minun dagita abaka. Tapno saan at tila papapananda lakay. Naimbaga bigat maobibaut. Ay, kastamat ka na kayo, Tata Mario. Kumusta dagiti mula manatang? Agin, titi kapaymat. Anyati ko ng bibaut? No, anya tinangagyo. Iso day jayang. Aniya? Agpatuloy akon. Ado pa iti trabaho nga gururay kanyak. Ay, sige. Ay, agan-anad kawain. Jak pa'y naawatan no anya da jayong pagana. Ay ngam, apay nga takas jay. Sa bali, ti pan nakisarita na kanyak itaa. Nasapa ka nagawid ita alakay. Ada na patagalakad ko bakit? Ada pa panak. Ay nawaw, sa dinumot nga iti papanam. Iti ayan ti kayem ko. Birthday na ita bakit? Anya? Narigat met no trabaho aka na yung ti mararamid. Kita tamangan numabartek ka unay ijay. Awan ti mangyawid kan no bilang laang. Wen, awan ti pagdanagam. Takabaelak nga agawid dito'y balay tayo. Sana ka maturog ijay. Anya nga oras amapan ka? Katitamat laangin Agur uray ti kumpare, dita waiting shed. Imayak laang tagpelesak. Agrubuatak madla dagos. Ijaya ko namangan. Di mo manan unay ti arak ijay Amangan numabartek ka. Katil-tila manan ti ibagbagam ijay. Nakababain mo. Nakaidasara kon bakit? Umay katamang rabyantan. Anya ti sidaan talakay. Ay, bukal ken karnay bakay. Ay, nagimasan lakay. Ay nawaw, basta siya taglutaw, naimas talaga. Maibustiin na po ko Dalawunan. Si kanti naimas ti luto na. Tata Mario! Tata Mario! Ay nawaw. Tata Mario! Sino tinabartag nga? Wapo yun na! Ikaw. Ay no saan nakagbidawt. Busis ni Bibot tayo bakit? Ay saus. Makikita kayo! Isukamuar kayo! Tasangon na! Ay saus. Ay, payakas tati pagpagan na di tataaw. Ay amangan no datakas ngay naramid mo kankwana lakay. Kayo! Ay, awan matya mo kabasol ko kankwana.
Ay na, sapay na bartag ngay may dito'y balay. Ay, ala taplas like ta. Mapalaw ka sa rita ngamaganad ka lakay. Ang mga nuan niya pa'y ti aramidin nagan ka. Sapay nasipulitan. Talagang mati ilim-limod yung akinatang sityo niya, Tata Mario. Ay na, wow. Payak kasta ti bagbagam si Kabibaw. Sana siya ti kalkalabanin niyo. Tas ang balayak mo siya ti mapunuan. Ay, nabartakan, Bibaut. Ay, nasaysayat no agawit ka pailaan. Ay, di mo amutilaw-lawat. Ay, saan? Nakainumak lang. Amok ti bagbagak. Nakasta nga raod. Ay, baka manasaya at kanya ka. Ano niya ti barikaw, tapno amok ba? Saan ang mabalin? Agaputa agul ulima ka. Kasta mo tanderaramitin nyo kanya. Ay, iso nga raod nga ibagam kanyak. No niya ti basol ka. Tapno amok mo siya. Dagiti baka atarakan nyo. Apay dagiti baka ba? Kinandatin natang amulat. Anya? Nakita mismo dagiti matak. Sigurado ak baka yung dagijay. Ay, kinapudno na. Bimulos ti dua ka dagiti baka may. Ay, pasensya ka na. Jagmat amo akin nandagayam dagiti mulam. Agin kayo kiti Ay, pag-aasim tapag saritaan ta kumati may papaniti day taabanag. No saan ka nabatag? Hamagan gamin, no pagsaritaan ta ita. Ay kat, pakit diti pagturungan na. Nang rona kat nabatag ka. Ay, di ka matanakan. Ay, bayadak, terumbang, mabayadan. Nagiskandalumot day taabibot lakay. Apay ka now. Ay, nasakit, tinakam na bakat. Saan mo't anay gagaratin apasamak? Aksidente mo't abimulos ti tarakan ta. Kan saan tabot nga amo, nga iti garden dagayam tinagturungan dagiti baka ta. Damat lang tinagkurangan ta bakat. Ti kamali lang ni Bibaut. Kat nagbartag, santo'y may dito'y balay. Ay, mabalin mo't nga idiretso na. Sana masapaw nga agbartag. Wan nga road, masabsabat dakmaet. Ngumapay ngay nga awan ti ibaga na kanya. Ay, no, mabain siguro amang ibaga. Uray siya, kanayo na masabat ko di tadalaan. Gamawan mo ti ibaga na akasta. Isu siguro ang nagbartag, tapno at dati tured na amang ibaga. Apay nga itakala ang anagawid, Bibot. Makapasoron dagita tao. Ay nawaw, papayakas tamot ng tibagbagam lakay. No saan lang agpampanunod? Dinanog ko day jay alakay. Asino alakay manen tidakdaka matem. Dagiti tao apiling inosente. Mangrugi ka man ako nakon lakay. Nabartag ka manen, iso atil-tila man ti isaw-sawang mun. Kasla agbirbiro ka iti apa. Pudno man! Gaputa agul ulima ka. Kasla de aramiden da. No adda di parikot, ibagam kadakwada ang nasayaat. Talaga madanog kumanda kita tao. Ay, deta tijak kayat kan kakit. Sa kala tumurod no makainom ka. Ngam no saan ka ang nakainom. Apo, kas kala natuktukan abisukol. Naimbaga-bigat mo bakit? Anya, naimunawan kan, Bibot. Ni bakit mo? Adda ni Tata Mario ije kusina. Kaya't nakakano ang makasarita. Anya? Adda ni Tata Mario kunak.
Adda ka no tinapatag nga ibaganakan ka. Iko, ibaga man nakaturog kak pa'y bakit? Apay, adda basol mo kan ko na? Basta. Diyak pa'y kaya ti makisarita ita. Diyak kaya ti sakit ti ulo bakit? Ay nawaw, anya ka kiidin ay abibot. Si kamot ti makaamo ang makisarita kan ko na. Saan mo ta masapol na siya kay? Saan akayat nila kay ko ti sumango kada kayo, tata? Siyaklaan ti pangibagaan nyo iti kayat yung ibaga. Kaya't ko lang ti dumawat iti pamakawan. Ay nawaw, pamakawan? Para itian niya. Nakita ti magbaga ni Bibawt amula na akin na dagiti taraken ko abaka. Anya? Kinapodno na. Imay iti balay iti rabi. Agpukpuk kaw. Kat nabartek lang arudan. Ay, una yun ti asawak. Mabain siguro ang magibaga. Masapol ang mabartek. Santo tumurad. Day tamot ti jak kayat iti asawak, tata. Naturod laeng no nabartek. Ngem no saan ang nabartek, ay na, agul-uli maklatan. Wen nga rod. At dati nagkurangan may. Aklunan mi matdayta. Isupiman kinaperwisyo. Ay ngam, ibaga na kumaan na sayaat. Sana dayta agpuka-pukaw iti paraangan may. Mala, ibagam kan ko ana. Payadak no anyaman tigatad tinateng na akin nandag iti bakang. Nakiitak nagturong ni Mario iti ayan niyo, Irma. Kaya't nakano ang makasarita nila kay kuna na Paula. Iso na laang, tadimot kayat ni Bibot ti makisarita idi na imunawa nun. Mabain siguro, Ada talaga dagiti tattao akasta. Managbabain dalaunay. Napan ka nung arod iti ayan da tata Mario idi rabi inana. Nagiskandalo ka no ijay. Salaag tumurad no mabartag. Ay, day tangarod nana. No saan ang nabartek, di na maibaga ti kayat na nga ibaga. Ngem no nakainom, mayapo, karitin na amin at tao, nana. At least matkit day, nairwar na ti sakit tinakam na. Anya nga minti isyo na, apay anapan iti ayan da Mariaw. Dagiti mula na, nana, kinanti baka da tata Mario. Isugayam nga aladan na iti. Tidakas laang, di na ngamin maibaga iti personal kan tata Mario. Naibaga na laang idirabi tanabarte. At iti bayad tinateng mo akin ng tibaka da tata Mario lakay. Agyaman na klaunay bakit? Mayatan tirik nam. Awanan ti pagsaksakitan tinakam mo. Nasayaatan bakit? Nasayaat mat nga rod no kasta. Kat inton sumaruno, no adda tiririm, idiritsom ijay tao. Saan aday taagbartek ka? Saan mo idadarupan? Amangan no dumakkel pa iti iso no kasta ti aramidam. Uwan bakit? Biddot ko dayjay. Inaramid ko laeng dayjay. Tapno maiturod ko ang maibaga ti parikot ko. Unangam saan anasaya at ti kasta lakay. Kasano no nakainom ni Tata Mario? Awan amang ano nagkinabil kayo dita? Mala, saan to na maulit dayjay bakit? Pagadalam dayta. Inton sumaruno, no adda ti parikot, ibagam adagos ijay tao. Tapno amuda met ti pagluglugaranda. Ay, nawaw! No adda ririm, ibagam anasayaat. Iti kasta, mapagsaritaan yumat iti nasayaat. Saan ket amapan kaagbartek tapno naturad kalaeng adumarop. Amin abanag ket maala iti nasayaat atungtungan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi.
Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.